Ole India Independence Day voi somsari pariat na chibai vek ule thitrin thlani sompanga ni nga ni ani a Russia lam boruak po apui rep viau mai le Ukrainian counter offensive in Russia sipai an chang let meka mason na po an nei Donetsk lambiala chuan in do na oma hantal khurum rum mai Russia sipai te hitol kir takang mo Israel lam kan puan ma in Russia lam kan ngai thla sapot don ani Russia Ukraine in do ni zakwa pani na ni ta ni zakwa pani na lai kal to ma se an la chaw lo aniang in ka hai lam man la hoi lo mathar lian zok lak tumin fun pui an la ertluk luka an la in chek ula ral thuam an la fom khom rup mai bok Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine sipai te chu Russia ram bial Kursk ma an son ti soin Kiev chuan Russia ram square kilometer sang khat square mile zathum somriat paruk vel chu an thunun to ni in a soya Ukraine chuan kar khat chung zat be pui thlak na akal puina hian Russia be na laka an ram ri mun te ven himna turin strategic buffer zone siamani thu a soya Indo pui pani na nuwa Russia ram chung ram dang sipai lu thuk ber hun a thleng Russia ram bial Kursk chu Ukraine hian an norme kani Moscow chuan Ukraine thunun na hnuaya om chu Kiev-ina a soi zat ve vel chawani thu a soi ve thunga Kursk bial chunga mun panga chunga Indo na thuk zo ka lu an tum na chu Russia sipai ten an ti top ni in Moscow chuan a soi Ukraine chuan an sipai te chuan Kursk bial atanga civil mi te Russia le Ukraine a hruai lu a phal sak don ti soin International Humanitarian Organization te po he muna hian an lu tir don ti a soi Russia Belgorod border region a chuan state of emergency an puanga hei hi governorin nitin Ukraine na abei thin wang ni in a soi hei wang hian state of emergency an puang don ani Ukraine General Staff chuan Kiev hian Russia bial Voronezh te Kursk te Nizhny Novgorod Russia sipai airfield pali chuan khat chungin an kap ni in a soya fuel store le aerial weapons te chu an kap chiani in na puang Zelensky chuan he in be na hi a hun takale diktakin kalpuyani ti in a soya Moscow chuan Ukraine drone za som pasari baka missile pali an kap thani in a puang thung Ukraine khochak Kharkiv biala medical battalion dir thei chu Russian drone manga bei ani awangin medics pani an thi a civil mi pathuman hliam bok ni in Ukraine police ten an soi Ukraine chimlam kho pui Odessa a port longchol mun infrastructure Russia missile manga bei ani awangin mi pani an hliam ni in official te chuan chua an siama Ukraine in Russia ram bialan bei pui an thlak ve thunga hei wang hian Russia chuan Ukraine mun dang missile mangin an kap dup mai bok Zelensky chuan Russia in Belgorod emergency apuan lai hian Ukraine offensive chuan ma ason thu a soi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia bial Kursk be pui thlak na chuan athil tumpoi mo tak a hlen chuak mek ti a soya nimin khan telegram post Zelensky chuan Ukraine sipai te chun leng in Russia ram hun ranga kilometer khata tanga kilometer ni in kar velin man son ni in a soi kar masa atanga tran maktak maya bei pui thlak na hian Russia sipai zavel man an ni to thu Zelensky chuan a soi zanlama thu a soi na Zelensky chuan he bei pui thlak na hi mason na thatak ani thu a soya khotlang ram an tran rol pui ram te chu Russia ram chunga thuk zo ka target ka theina tur long range missile pe wat turin angen non le khotlang lam official te chuan Russia ne na anin mu thiam lo na lian zok in mu thiam lo na lian zok a om an lo wangin chutiang ngen na chuan hnol thung Zelensky chuan partner te thutluk na a huai sen pole Putin hi a che theilo don zok ani ati avai in Ukraine chuan tuna hian Russia ram square kilometer sang khat vel chuan thunun to ni in an soya Interior Minister Ihor Klimenko chuan he be pui thlak na hian buffer zone siamania
hei hi ni tin hmel ma beina laka kan ram ria omte hum him na tura ruam manna ani anti Russia President Vladimir Putin chuan Ukraine sipai te hno chu atiama he offensive hi khotlang ram te thlop scheme nakin loka in ka hai in biak na nei theina tura Kiev kut ti chak thei tura an ruam manna ani thu Putin chuan a soi Nimin Khan Foreign Minister Russia Foreign Ministry thupuang tu Maria Zakharova chuan be puithlak ma hian Russia sipai te chu Donbas le Slobozhansk China biala tangin anin hnu kir don lo ni na soi hetila hian Moscow chuan zan khat chung in Russia chunga thlok Ukraine drone za som pasari chuan kap thla tian puanga atam jok chu Kursk biala ania tin Voronezh Belgorod le Nizhinov Gorod biala te poka thla kan ni Russia Defense Ministry thupuang tu chuan Russia sipai te chuan Kursk bial chunga Ukraine beina rang po an dole to tia soya State Television chuan Moscow sipai te chuan borok an thlak danglam ni na soya in beina le Russian civil mi te son chuan a fu te satar langbok Belgorod a emergency puana ni Nimin Khan Ukraine ram ri Russia ram bial Belgorod chimlama Kursk ram ria po emergency puana niya Governor Vyacheslav Gladkov chuan chuta chuan thilom dan chu a harsa ina buai thlak hle ani ati be pui thlak na hian chen na ina ti chia a civil mi te thina a thlen tual chung mi te mangang tekin tuna hian a siam me ka ni ati Gladkov hian Telegram channel a naupang te chu mun him lama son an ni thu a soya naupang sa nga vel chu mun him lama ke ma an om to ti a soya ni masalama khan mi sing khat sang khat velin an chen na in an tlan chiat san thu a soya mi sang khat vel chu temporary accommodation center an om ti a soibok avain Russia chuan rambiala tangin mi nuai ni vela chhuwa tir to ti a soi mi pui tornan na sa zel tur ven nan Ukraine deputy prime minister Irina Vereshchuk chuan Nimin Khan Kiev chuan civil mi te ruai chuana tur humanitarian corridor hongdon ti a soya Russia ram hoile Ukraine lam hoin civil mi te hi ruai chua turani ole Russia Ukraine in do mek na Ukraine sipai chet na hi thil la thleng ngai lawani a Russia be ina hian Ukraine hi ain veng jok tu in veng reng a khosa an nia tuna hian khothlang ral thuam ron thlen hnu le F-16 an don hnuwa offensive an kalpui thut maya Russia ram bial Kursk biala Ukraine sipai an lut thut maya ni tuna hian square kilometer sang khat vel chumi ram bial chu Ukraine hian an la to ni in an in soya Russia chuan hemizat ve vel bak hi an la lo ni in na soi thung ole hetianga Ukraine sipai an Russia an nor ve tran ani chuan thil pani hmaba kan nei ni in a hriata Putin a chu in ka hai nei tura do kan lama lu ani thaya panina chuan na zokin missile kap thui thei chi long range missile magen Russia hian Ukraine khopuya ka buai thei bok in ka hai nei tura in biak na om lo ani ro chuan Russia hian ral thuam lian zok a man pha mai thei bok ani chu tak chu khothlang ram hian Ukraine dil ang missile kap thui thei an thon du lo na chan ani alang lo lama chuan west lam hian Ukraine counter offensive nei theina tur hian an puina sa hle don ni in rin thaya Russia aron erlet le chia tur hi a hlom don ta ni khothlang lam thom a re mak ria Russia thinrim na palbu kan du lo ni in alang bok enge thleng zel don le kan ngai chang zel don nia ole Russia lam in do na avung chhole tarep maya ma se hei hi chu kan ngai ven vak to lo nge a aya beng ver zok Israel lam bo ro kal me kan ngai ven wang zok ani mai thai Israel Middle East buaina chhum pui chu ala jing mu pani ber maya voin hian in biak na nei tu mania an in biak na thule hla kan ron puang man talovani voin in biak na result hian Middle East bo ro kal zel tur thui takin a hril don ni in media tam tak ten an puanga ma se Iran thin rim na chu thil dang dai ani Hezbollah po chu ti tho an hau tu te tha sak an ni awang hian Israel le Hamas in biak na hian a ngong vak don lo ni in media then khat ten an puang boka a enga po chu ni se tuna hian Israel chuan kil sari atangin beiron na an tok thut thei an tok mek jok ni in Israel ruai tu te chuan an soi
chu Israel ho tu te sei fo ania kil sari atangin min ngur tu an oma anti fo mai Israel then ram le Iran tho pui hel Israel hual vel tu te an soina ni tuna hian Israel le Lebanon Hezbollah te chu hit and run tactikin an in beiton meka Hezbollah hian rocket le anti-tank missile te mizo pa riat thiam ol samdan turin darput missile ang khan Israel teng le armor motor te an bei thina an bibo ngal dei zel Israel point in do thlona mangin Hezbollah mun ma an va bom ngeng mai thina an thlok ho vele daya lai pui mangten Israel chuan Hezbollah an kap let dupa anin sa seng vele thin chutiang reng chuan Hamas le an tho pui ten Israel ram chunga pui an khoi October ni sari tuk October ni ria ta tang khan an lo in chang ton to ani Lebanon atanga rocket manga bei non fo kara IDF chuan drone rol an tir chuak vele ta heng drone te hian bom lo om pa ngai takan pai hloma Lebanon chunga Hezbollah mun ma an bei Israel drone bei pui thlak na hian Hezbollah member pani an thi nge Hezbollah ten hachang an trial an thin rim hle Israel sipai te hian nimin khan Lebanon chim lama drone manga bei pui thlaka Hezbollah operative pani an thata Iran thlop firfiak pol hian ni khat chung in Israel marlam chu rocket tam tham takin an beya Israel chuan a chang let ve ngala Hezbollah hian mi le sa an chan pha ta zo kani Israel Defense Forces chuan tlailama be pui thlak na hi an nem heta hei Lebanon media report te chuan poi khoina thlenga hian mi pani an thia mi pali in na takin hliam an tur ti an buang nimin tlai khan Hezbollah chuan operative pani thi na chuan nem heta Harof atanga local Mohammed Badreddin le Altiri khuwa Hussein Chaito te chuan nunna an chan ti an puang ani Israel fighter jet te po anom hle theilova Lebanon chim lama an ron ving chuak le ta piat mai Lebanon chunga hola muna Hezbollah rocket ka chuana mun rocket launcher an suwa sam chiam mai helai Hezbollah rocket launcher Israel jet ten an bom chia thi Israel marlam beina tura hel ho ten an ruwa man na ani sipailam chuan Israel fighter jet te hian rap al thala thain te blaida le aita asapa Hezbollah mun ma building an kap ni in an soipoka Israel ram risir loka nogora Hezbollah in an man thin building pakhat chu Israel ground troop infantry sipai ten an bei ni in an soipok Hezbollah hian ramri Israel ramri ami pui chen na manara lam hoin rocket enga mozat an kapa IDF chuan mel ma rocket hi mun zau taka atla ni in a soi liam anom lo Hezbollah chuan poi khoina hi an ti ani thu an puang hala he hmuna sipai mun pui chu an bei ni in an soi tel bok nimin tlailama Kiryat Shimona le a chevel khopuya siren a riruai mai Lebanon atanga rocket ka chu air defense ten an lo dang ani darkar khatvel nuwa tlailam nimin tlai darli le chan vevel khan Hezbollah chuan Lebanon atangin Kiryat Shimona rocket pani an kap lut le a chiat na athlen ni in municipality chuan an soya kim changin an puang lo thung Hezbollah hian tukin jingdar som vel khan Kiryat Shimona rocket enga mozat an kap lut le a rocket som atanga som ni in kar ni in an soi khopui chung le a che vela Galilee penhandela siren ti ri kani chiat na lian thama thleng lo ni in media ten an puang rocket te hian mi hringom lo na mun an kapa hliam tuar an om lo firfiak pol hian poi khoina hi an kalpui ani ti an nem het ngala ni masalama Israelin blida mun an bei chan let na atan Israel sipai Barrack an bei thu Hezbollah te chuan an puang October ni ria ta tang khan Hezbollah kai hruai sipai te hian ni tin deuh tho ramri bola Israel mi pui chena le sipai mun te an bei to a he pol hian Gaza in dona kara Hamas an thlop nan Israel an bei thu an soi tun thlengin he in bei na hian Israel lamatangin civil mi som ni parukan thi to a hei ba ka hian IDF sipai le reserve som pariat an thi to boka chuti lai chuan Hezbollah member zali som an thi to bok Hezbollah member thi hi an pung chho tel mai Israel marlam hi an kar ni vel zet chu helai biala har satna lian tham thleng me ka hian ngong anei lian te chiam lo ni in angai thaya Israel in Hezbollah commander senior Fuad Sukara tha nuwa
heng lai hmuna hian Hezbollah rocket manga be pui thlak na a thleng chho vele tanta ni Biden the Middle East balai hotstein chuan Israel le Hamas te chu Gaza indona kalmek chu ti top Gaza indona kalmek chu ti top ani thainan hostage ceasefire in rem na siam turin angena hei hian Hezbollah le Iran proxy dang ten na in be na po atire theini in na soi hei in rem na hian heta Lebanon a hian diplomatic resolution siam theina tura puidon boka chu chuan indona zau zok a chualo na pui don ani ti in hostage chuan soin he window hi diplomatic action le diplomatic solution atan kan mangtang kai thei don ani ti in na soi Israel chuan Gaza Hamas laka sipai malak na lian taka kalpui zel atifam kim to ani ti in New York Times chuan apuang Israel chuan Gaza Stripa Hamas laka sipai malak na lian taka kalpuya Israel sipai te hian an ti thei zong zong an ti hlotling to ni in New York Times chuan apuanga firfiak pol hian October ni saria mi pui an thang le ruam manna an siam ang khatuna chuan an ti pui tling thei to lo ni in an soi hei US official te chuan the New York Times an ril firfiak pol hi anti boral vek thei ngai don lo ni in an soya Gaza Hamas ten an man la nia an ngai mi zale som panga vel chua theina turin in rem na siam ngai to ni in US official ten an soibok Israel hian Hamas hi ati buai thaya an roi tu engemozat po an that theya October ni sari ma Israel tana thil hlo chu tuna hian atlem to hle ani ti in US CENTCOM ho tu hlui General Joseph L. Votel chuan Times of Israel ril Hamas hi atamzo ka chuan an theina atla niam to a ma se ti boral vek an la ni lova Israel mi te hian Hamas ti boral vek hi an ti thei ngai lo mai thei ti in CIA Middle East lo thok to Ralph Goff chuan a soibok IDF Major General Pension to Yaakov Amit Ror chuan chu apom lova chanchin bu te hena Israel hian Gaza a ground na hlok na mu turan la nei tia soya engkim an hlen chuak to ti hi aladik fam kim zan lo ati tuna hian Israel hian a sipai te a chhuah tirani chuan kum khat chungin Hamas hi an chak le don ani angai te in an ron lian le don ani ti na soya Israel sipai te chuan Gaza chim lam le khothlang lama thlani emo thlathum emo dang an lama mo thu a soya chu intelligence based raid and strike lama an in thlak ma in kum khat chungin firfiak pol dang te ti bawanga yani anti IDF chuan ne blue sa firfiak te dawna konga bei pui thlak na ral thuam keng te chu air strike mangin an phindar IDF chuan West Bank khopui na blue sa sipai te beitu nia an soimi pahni chu drone mangin an kap Israel sipai te hian West Bank na blue sa hian firfiak dawna be puyan thlaka silayan met pu ka firfiak tenen na sa taken an in kap bok Blinken hian Doha summit nei ma in a thopui mediator tenen an in bia voina Doha summit nei ma in US Secretary of State Anthony Blinken chuan ni min jing khan Qatar le Egypt official sang berber tenen phone call in an in biati US State Department thu chua chuan atar lang Qatar Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani ne na an in biak na hruai tu pani ta hian he biala party engma in rem na siam turam malak na ti chethei tur thil an ti tur ani lo ti in US thu chua chuan a soi Hezbollah rocket ten Kiryat Shimona an kap tukin jing lam khan Galilee khopui chung lam le a che vel khopuya siren a ruaya Kiryat Shimona area rocket engamozat ka lu ani ti in IDF thu chua chuan atar lang rocket te hian mi hring omlo na hmun an ka pa liam tuar an omlo hlo ni in an soibok Hezbollah chuan he be pui thlak na hi an ti ani thu an soya army baraka katyusha rocket engamozat an kap lut ti an soi he be pui thlak na hi Israel in Lebanon chimlam khopui blida a be pui an thlak na an kalpui na chumi phubalak na chanlet na atana ni thu Hezbollah te chuan an soya he be na hian ma in Lebanon thu nei tu te chuan mi pakhata thi thu an soi to ani Israel chuan Hezbollah firfiak panni chu ron mangin an that Israel Defense Forces chuan imin tlai khan Lebanon chimlam marjauna air strike an nei tian lem ngeta Hezbollah operative pani an thi ni in an soi Hezbollah ho tu te soidanin poi khoina thlenga hian mi pani an thia mi pali an hliam
IDF chuan fighter jet 10 Lebanon chimlam khopui aita saba bepuyan thak ti an soibok Trump le Netanyahu in bia US Republican presidential candidate Donald Trump chuan imin khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu phone in a bia Gaza a hostage le ceasefire deal chungchang an soi tudon na pakhat chuan he in biak na hian Traman Netanyahu chu Hamas ne na inrem na siam turina fui ni in an soya Masia taktaka chuan US President Louis hian Premier ne na hian nge a soi ti ero hriat ani lo News site te chuan Netanyahu office ina he call chungchang hi an zep lem lo ni in a soya drama campaign te chuan engma an soi du lo thung he call hi ninga ni voina doha in biak na nei le ani ma ni khatna thleng ania ni khatna nei ania hei hi official then khat chuan Gaza in do na ti top le October la chunga mi man te chua zalen na tur in rem na siam theina hun rem chang hnung ber ni in an soya Trump hian Israel a thlop zia chu a hretu vek kan ni ome a president lai khan Jerusalem chu Israel khopuya poma US embassy po Tel Aviv atangin Jerusalem a Trump chu ana sona Arab ram then khat tenen Abraham ming join Abraham Accords chu Israel nen Asia pui bokani kha Israel le US pai Middle East a om thlawang ho tu nataka ho tu chu Trump khani in helpol hruai tu Trump chu ana da thamia bokani West Bank be pui thlak na Palestinian silai keng panga an thi sipai engemaw zat an hliam bok Palestinian silai keng mi panga chu Israel in firfiak dawn kang be pui an thlak na darkar som pani chungin West Bank marlam be pui thlak na an thi ni in sipai te chuan an soi he be pui thlak na hian sipai pali an hliam bok Israel Defense Force te soidanin sipai te hian West Bank khopui pakhat tubas bul nai khuwa tamun le far refugee camp ate be pui thlak in Israel sipai te hian luta he khuwa hi Jordan ruam marlam sir Nablus khochaklam kilometer som panga vela hla omani tubas a hian kongpuya puak thei thil phum chu light armor vehicle in arab puaka chil puaka Israel sipai pali an hliam pha pani chu an din hmuna that lo thu tarlan ni in adang pani te chu na vaklavin an liam thung tubla sa po sipai te chuan he hmuna firfiak pol pakhata senior wanted member pakhat chu sipai te nen an in ka na thi ti an soi he boina chuaka hian ral thuam keng Palestinian dang te chu Israel sipai ten an hliam bokani heti la hian tamuma chuan Palestinian silai keng pol khat chu drone manga bayan nia an zinga pali an thi ni in IDF thu chua chuan a tar lang Palestinian media te point he be pui thlak na hian mi panga an thi thu an tar lang boka Hamas chuan silai keng zinga pakhat chu firfiak pola telani thu an soi sipai te chuan be pui thlak na hian M16 assault rifle panga le makeshift submachine gun pakhat ba ka ral thuam dang puak thei thil te po an man tel ti an soi he be pui thlak na hi IDF Devan Commando Unit Kafir Infantry Brigade le 636 Combat Intelligence Collection Unit sipai te ba ka Border Police Officer Israel Prison Services Elite Metzada Unit tele Sinbet Security Agency te changrual tho ho na atanga bei pui thlak ani October ni sari atang khani Israel le West Bank a buaina achuak towa firfiak te chuan Hamas kai hruaina hnuaya gazaram rikal tlangin Israel an ron bayani kha October ni sari atang khan sipai te hian West Bank rampuma Palestinian mi zali somli velan man towa hengzinga hian Hamas nena inzom sangkhat zariat somnga chuang an tel Palestinian Authority Health Ministry soi ang chuan he hun chung hian West Bank a Palestinian zanga som ko chuang an thi towa IDF chuan he zinga atam zok chu silai keng silai me pu ana athi inka na athi buena siam tu silai keng hel an ni thu an soi hemi hun chung vek hian Israel le West Bank a firfiak beina mi somni parukan thi to boka Israel security personnel te po antel West Bank a firfiak pol tenena anin beina security force member pangadangan thi bok heti lai hian July ni somthuma Israel in Beirut himlama Iran thlop Hezbollah top commander Fuad Sukar le civil mi pali thina be pui thlak akal pui hnu kar ni chung khan Lebanon khopuya chuan buaina chu mazinga ni bera Hezbollah sipai ho tu tha ani tu ka chuan Hamas political leader Ismail Haniyeh chu Iran khopui Tehran chunga tha ani thu aron dar vele hal chuai chuai bokani kha
Thlatam tak chung Tehran khopuin indo du na thin lunga da bo hnuwa heta tang hian indo na lian tak a chhuale theina chance chu aron sang chhole ta ani Iran le Hezbollah ne na inzom na nei official dang ta chuan Tehran le atran rol pui non-state fighting group anti ramkhat sipai ni lo indo mi sipai pol ten an sipai ho tu sang berber tele Supreme Leader Ali Khamenei ten an tiam phubalak na na tak chu engtin nge athlenang ti chu khovelin an thlir an ti ber ani zui ta ni Hezbollah ho tu Hassan Nasrallah chuan Beirut chim lama be pui thlak na chan let na chu pumpel thayani lo ti soya khutlang ram ten phubalak na tur ven tu ma an lak na hian omzia nei don lo ati pathian in a phal chuan kan chan na chu alo thleng don ani ti in Nasrallah chuan a puang keimani chavin kan che thaya kan thopui intel khom exist angin kan che thei bok ti in Iran thlop Iraq Syria Yemen Lebanon huam chunga ral thuam keng pol network chungchang a soi Israel mel ma ral thuam keng pol indo pol rang inzom khom hi Israel commentator then khat chuan Israel che vela ring of fire ti in an soi thin Iran le non state partner chak tak ne na tanga thu cha lo thleng hi ani dana chuan cryptic tak ni in na langa Nasrallah le a thlop tu te chuan Israel mi ten bei an tum na psychological war lok na chu an soi chuaka chu engtika nge lo thlenang ti le engang takin nge ani ang ti ero achiang talovani mase Tehran hian ke a pen tran mek ti hriat theina omboka indona zau zok thlen theina tur chu tu na hian ti khotla yani diplomat then khat chuan Hezbollah le Iran te chu phubala tura anin tiam na an ding het ti an soi Tren khat chuan Gaza in ka hai thu thlung om thei chu off ramped anga man thei ani thu an soya international community chuan ninga ni hian Doha in biak na nei pui turin anin buat sei meka in biak na azirin bouro ka dai thei ti chungchang chu Iran chuan a hnol thung Lebanon chunga Israel in do thlona anin KHAWH ZUAI ZUAI MAI le engphu balak na po hian a ra chhuwa tur chu hriat loka harsa a Iran le Hezbollah te pani hian hriau te takte mangin Israel hi bayan tu mani chuan an ti fulo mai thei heta hian nakin loka Lebanon le Iran khopui chunga torna lo thleng tur Israel thin urna mai pui ti top thei tur khopin inven na an nei tha em ti chu ngai dan pakhat le mi ta thlir me kani Israel thin rimna dodal le me mi chu thil thei lo ani mai thei Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an ram chunga har satna lian zela bo theinan indona kalpui zelanga ni in ngai dan zau taka nei ni a soya ni a Iran le non state actor helpol ho soina chung ho in beina chu international community khovel sarkar rual te hian he boina hi tu manan ti to play thei lo chu ni hi kar ni kal ta chunga jantam zo ka chuan Israel le US official te chuan chan na pek thuai tur chungchang alam an ti chuak towa Iran a ron chedon Hezbollah chedon tiang vel ron che mai tur anga vo khan na an ti chuak to ani kha hei hi ala thleng lawa April tha Iran chet phut nen khan danglam takani April tha khan chuan Iran chuan Damascus a consulate chu Israel in a beini in an soya an IRGC ho tu pa thi ani kha kharal thuam tam tak mangin Iran chuan a chang le thuta khatiang ang khatuna chuan ani talawa anin sor khom chung le anin pun khom chung a reita ani ber mai boruak samek hi asa hukani chuan anghong po alian hle theidon ani Terana Hamas leader hania thi na kha som tam tak chunga Iran reformist president Masaber Mossad Pejes ken lak lu ani atangani khatna a thlengani ya Western analyst chuan Pejes ken thlantlin ani chuan khotlang ram te ne na anin kar boruak po azia an be seila ani ya mase hania thina awang hian chu be seina chu atop le ta ani Beirut a chuan economy lama harsat nan tok meka Beirut chim lama chuan Hezbollah lian tham taka Israel laka an la chet ma hian Israel fighter jet te chu an sapatala ni ber mai Beirut chunga san barrier siam te chu pal tlangin sonic boom ring tak pe chuak Israel in do thlona te chu a chuna zanin an ron in kho fuwa a thom ring tak siam in tuk verdar thalang tike le tinghor dor thai khopin beng cheng an ron siam ani Israel in do thlona rual te chuan missile lo tak an ron kap chuak puat do ne moti in Lebanon chung ko tam tak hlau thong tak te chuan anin le lawan tan chiat sana
Israel rambrin na ya Hezbollah mun ma te po rausan trin san an ni chho me ka ni Israel dole theina tur mun rem chang le position thazo ka an nga ya Hezbollah te hi an tol kir hlom CNN in abiak Hezbollah ne na injom na nei political leader chuan anua thil thleng tur hi ka ngai tua thei lovani ka ti thei om chhun chu thil poi berat thlen pal hlo chuan kan mi pui te tan pui thei turin in buat seina dik tak kal pui hi ani mai ati heti lai hian Turkey chuan Israel laka hovel pum huwa pa pressure ti puna tum thu Erdogan chuan na soi Mahmoud Abbas ne na soi Turkey President Recep Tayyip Erdogan office chuan Palestinian President an ram tlo tu Mahmoud Abbas ne na Turkey chuan Palestinian thil tum chu a thlop chhun zom zel don tia soya international community te chu Israel lakan nor na na sajok siam turin anor don tia soi Ruai tu pahnih te hian tun hnaya thil thleng le Gaza in ka hai le rem na nget taka om theina tura malak na tur te an soi dun ni in Erdogan office chuan X an tar lang Erdogan hian Israel in Gaza in dona anei chu adem bu a soi chuak cham chi a thu chua siamin a tar lang nona khotlang ram then khat chu Gaza mi pui tha na hian an in rolani pom thei lo mi pui suat na ni anga ya khotlang ram then khat chu an ngoi renga ni ti in na pu Erdogan chuan Abbas ne na hian ram zong zong abik takin Muslim khovela Gaza in ka hai nei nga la ni theinan le Palestinian te hna mi hring puina ti top lo pek chhu ani zel theinan chakzo ka malak atul thu a soi Abbas hian ninga ni hian Turkey parliament session a thu a soi dona hei hi Erdogan chuan ni somni panga Julaya Prime Minister Benjamin Netanyahu an US Congress a thu a soi nen khana khai khin Netanyahu an US Congress a thu a soi theina ang bokin thu soi theina anai ang bokin Mr Abbas hian kan parliament a thu soi theina anai ti kan lan tir don ani tin Erdogan chuan Abbas a mu ma in rorela AK party member te aril Turkey chuan he parliament thut kho ma hian Hamas ho tu Ismail Haniyeh po khan soma ma se he hun thlen ma hian firfiak ruai tu kha terana tha ani ta ani kha ole khovel zau zok kan thlir chuan in dona thom kan recham chi a tun kum nga kalta atang phei hi chuan Burma buaina Russia Ukraine buaina Israel Hamas in dona le Middle East zau zok al chuak mek buaina te hi khovel hun in her chho me ka hian khovel hun ton mek ti fia tu ani ome Russia Ukraine in dona thil la thleng ngai lo thleng me ka Ukraine chuan Russia ram chung an Kursk biala lutin counter offensive an kalpui rup mai Russia ram kilometer sangkhat bial an la to ni in an soitlat mai bok hemi beile tur na zo ka in be na lo thleng le tur le a chan let na na Russia thin rim na mai pui al chuak tur hian Europe kho chak boina hi atipun lun sot dona ngong lian zok anei chho ngei dona ni chuti rualin Abraham fa te pahni Ismail le Isaac thla te chuan khovel in dona chok chuak don khopin buaina an nei fawa mel makum hlun in se ton in thla tum lo ve te buaina hi chuti maya chin fel mai chi ani lo thisen chuana le in sam mang thak poi ti lo ang maya in be ton na thom chu ana satial tiala kan kai le kai hnoi hruizam in thung buai nok truk ang maya phel har sa in be ton na thleng me kani ral thuam pu ka chol lova mel maral thuam te chuan Israel lam antin zone fura vai vuta chantir an hial ho lo Israel in do thlona rual la akha to kin mel marum thain bom an thak le dup mai boka civilization upalutuk to Persian Iran ho zai dam nei na tlin to bik lova April tha khan tun ma ala thleng ngai lo Israel leilung hial bein an thin rim na no hrit thla to a tuna aya lian zo ka chet tumin boruak rit tak a thleng me ka ni Syria Lebanon Iran Iraq Yemen Iran tho pui helpol rang te kil sari atangin Israel chuan mel ma beina an ma chon me ka beina lian zok poron thleng thei reng ani leilung atanga nuai bo tumin Israel chu a mel ma te chuan an be me ka ni khovel atanga nuai bo tumna le suat rem tumna atanga dam kho chuak Israel hian nuai bo tumna achunga malak na mek hi en liamatum to lova chumi atan chuan ral thuam lo ber nuclear hial an hung ta ni han sei chhun zom zela chak fiau mai ma se a sei lu tuk do ne enge thleng zelang le mabak avala ko cm engpo ni se ngai thak le like lam kha han tai ma photila in tan thu thar ber kan ron chhop chuak zel don nia
tuna tan chuan du tok le photang mangtha le photu le